mara ni ta kuma ku hi mhaka ku u lova mi South Africa a ku ri mulungu a swi zangi swi lavisisiwa ku u huma kwihi ni hleketa ku hi ho chela ngopfu munyu kahlekahle hi le ku pfuxeni mhaka ku hi twa ingaku ma-Nigeria va hi tekela ehansi ma-Nigeria sweswiya swi nga kona swi kona hi le ku swi tiveni ma-South Africa va swi tiva ku vona na ma-Nigeria ingaku va le ku gorombisaneni hambiloko swi nga humeli ehandle hi ndlela yaleyo ya ntiyisi mara ntiyisi ku hi le ku kokeleni ka swin'wanyana ka ku lava ku kombisa matimba Nigeria hambiloko 1,000 naira ya vona yi ringana na 250 something rand ya hina mara va na matimba ku byela ku ikhonomi ya hina yi le henhla swinene ku ri mali ya va yi na matimba ka mali ya hina mo swi fana sweswiya ene ku va ku ri nyimpinyana yin'wanyana leyi yi kona mana hambi yi nga ri physical yi kona la moyeni so ni vona nga ku n'wana luyani a fane a supportiwa loko ni karhi ni huma a ni ta ku nana aka vanhu va South Africa nkarhi wun'wanyana hi tsakisa ngopfu hi loko ku dlayiwa maphorisa hi rivala ku maphorisa hi vona va hi hlayisaka loko a ku va ku ri swigevenga swi nga hlasela maphorisa a yi nga ta ze yi ya kula mara maphorisa lama ma sirhelelaka tiko ku le ku yimisiweni ka inana ku fanele ku ta swin'wana especially va nkarhi wun'wana butpet suka ka n'wina lava mahungu lavo dyondza nemetwe mani yale mi ta nghena kahle mi ta vulavula hi yona na mitwa ni mitwi hi swona 0860 tlangela siku ra hina ra ku velekiwa ka mixava ya le hansi eka mbukuto yo fana na ti-toilet roll ta ti-1 ply ta nhungu ta twin saver hi 49.99 ntsena u hlayisa 10 rand 5 kg ya ti-Farmer's Choice frozen mixed chicken portions hi 179.99 na ti-6 pack timbirhi ta ti-Danone Nutri-Day smooth dairy snacks hi 36 rand ntsena u ti hlayisela 10 rand naswona loko u xava hi 350 rand kumbe ku tlula kutani u swipe khadi ra wena ra extra savings u nga wina Suzuki Eco vhiki rin'wana na rin'wana yi kumeka eGauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi 11 August ntsena eka Shoprite. Ntlangu wo saseka wa Afrika-Dzonga wu vuyile hambiswiritano vakhomi va xidlodlo ezimnyama nkani va la ku ngeta nakambe va fanele va hundza eka masocha ya Gavin Hunt hambiswiritano vatsatsantsa a Pitori va na kungu ro kongoma eka ti-semifinal lowu i ntlangu wa ti-quarter final ta MTN 8 wafa Orlando Pirates na SuperSport United hi mugqivela lowu wa ti-3 ta Mhawuri hi awara ya 9 ni madyambu 2 eka SABC 1 na le ka Munghana Lona FM kasi wa kumeka eka SABC Plus na le ka sabcsport.com #we love it here u tisiwa ka wena hi SABC Sport. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Manzi ni la ku dya nkarhi wa n'wina mina manzi ni la ku dya ni la ku twa n'we 08600025 ya a nga ha ri kona lo 0860002543 languta nkarhi enhungutu mina ti nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava na vonge n'wana ti maluleke kusuka kwalano ta va kha hi bula na nkulukumba kumbe advocate Victor Mabidula lava hi nga ta va kha hi bula na vona kusuka ka commission ya ndzingano wa ku nga ri commission ya ndzingano wa rimbewu kambe commission ya timfanelo ta ximunhu laha hi nga ta va kha hi languta ku va nga va pfuna njhani vaaki vo fana na vaaki ve le Vuhehli vo fana na vaaki ve le Bambeni vo fana na vaaki va le kwihi kun'wana laha ku nga na xiphiqo xa network loko ri Vuhehli swa tiveka ku network ku hava ko pfa swin'wana swo khomelanyana le kule xana va fanele va endla yini ke vo tivhiki va ta hi pfuna mhaka yaleyo ku yi twisisa mi yingisela kahle mi ta kota na swi tiva ku vanhu va ta yingisela ivi va nga yingiseli kahle ivi va tlhela va vuya he khalanga kambe va ta yini va ta endlisa hayi kona la nga ta ni vutisa hi leswi hi nga swi haxa masiku lama se ayi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka ayi minjhani sesi wa mina hi pfukile minjhani lapha li mina ne ayi sesi wa mina ya mina isichanga saka story Xitsonga saka asiyo perfect mara ke to mixa Sepedi le Xitsonga ya mina lava ku angola ka leya ya Miss South Africa. Yes. So like no matter Twitter ne I think it's about 5 minutes ago
kuna interview leyi papa yena va nga yi endla ku Papa Chidima. So apparently Papa Chidima vona va vula ku va tela South Africa 2010. Like ba fihlile mo South Africa 2010. That was first time I came to South Africa. And yaba lo re Chidima a ke tsebe rona la how many years from 2010 up until now a ke tsebe how many years. So and then another thing it's fine a re ha no mo support Chidima. But if Mama Hai ba re ke Moxhosa or ke Mozulu, why still side la family ya bo Mama Hai if that Xhosas or Zulu, why ba sa te go pele or no Chidima ke ngwana a usiwa ka no ke Mama Chidima a me South African Papa Hai ke mo Nigeria. So family ya le side la bo Mama Hai da quite and side nglang agree very manwa ina timiti tele Mozambique. So it means the grain is that Chidima bale ba la kamani banga ba re Mozambique. Ni bombela like me ka Twitter ne la ngutisa video le aba interview Papa Chidima ne me ta bona go there's something fishing about makale ya Chidima cause Papa le o bolela sa go yena o tela South Africa 2010. First time atala South Africa. Yeah. 2010. And subula ku loko 2010 was first time at South Africa. 2010 kufika sweswi it's 14 years. So Chidima how many years? 23 years. 23 years. So mabona gore a se that me tsamba ka ex me la ngutisa sweswi even ka TikTok interview le ngisungula ko ibana ka TikTok na mponzo. So angate ko iman mo la bula ko so loko ne ka Twitter kuma ko munhu le ba mo interview ka TikTok I Papa Chidima. So n'wina sweswi miri ai waka anga fanelangi ku ba part ya Miss South Africa. Esasekise siriwa yar. Mr. Kalanga mina seneng ya mina wa Ramkhopana ne ante kuanga nna bana. So ka ga ere ka se re phasa ba re ngwana ka phasa ile ngwana ka kwa Baloi a phasa ke batolo ba Ramkhopana. No, it's not gonna happen. Even though I berekisa seneng ya ka but the fact go ra hore o berekisa seneng hai but ngwana originally badimo ba hae ke ba Baloi. So a ka se dule ko pele a ditshokola tsa Ramkhopana a phasa ja batolo ba Ramkhopana. No. So no ni lava mi va mi byela la n'wina loko a ku ri n'waye a mi ta ku yini a mi ta ku a suki ka ku phikizanela vo Miss South Africa. I step it down. Sure. I step it down. Namuhla 7 o'clock mi ngena ka TikTok taba I ri na live na le Rato Khanyawo tolo I ri na live na yena I ngike that question ku namuhla ya ba vutisa so u ta vuya namuhla 7 o'clock TikTok mi ngena mi langutisa live ya le Rato Khanyawo u ta vulavula swilo swo tala ku va ku yini cause na yena u te mina ni nge vuli nchumu. Let me tell you this. Please. Enkom. Ai! Wamrin. Va mani mkui. Masito mzemi vulavuleriwa hi van'wana va ta mi vulavulela very hile maka. Un'wana hilo. Nhleka. Aye. Papa. Ina ipukile. I can't. Mina ta vulavula side ra mina a ri tlhetsete ra Xitsonga Xichangana. Ku na mhaka ku xinkavana xi wela kwini. Loko munhu a ka tiko ro karhi va n'wi vutisa ku xinkavana xi wele kwini. Na ku loko swi ya hi swivongo va ku a hi nge mina ni Mathebula. Ku na Mathebula un'wana Mozambique. Ku na Mathebula un'wana a Swaziland. Ku na Mathebula un'wana a Zimbabwe. Loko va ri a papa n'wana I tiva hi mani hi Xitsonga na Xichangana hikuva loyi a vulavulaka hambi na hi tele hi vulavula hi ko ti ba swifuva hi ku mina ni papa mina wa South Africa ku ri hi ku swi tiva hi mani loko se xisiwa munhu ya loyi a vulavulaka ku n'wana loyi a nga ngheneleli ku va ku na yena a walani ya loyi a ngo n'wana loyi a nga ngheneleli loko se vo sala ndzhaku ku va ka vo a hi valani ntsena hi ku a yi nghena yi ri tani ene ku na lo swi tivaka swa ku wa le kwini se loko munhu a za a beburiweli laha leswi swi ku va vanhu lava nga Amerika sweswi va vanhu va ntima loko ho landzelela sweswi a va le Amerika ke
kambe phela mhaka yikulu la hi leyi mhaka yikulu i ku lava va vilelaka van'wana va maAfrika-Dzonga a va vilerisi hi xivongo a va vilerisi hi nchumu va vilerisa hi ku n'wana loyi a nghenelaka ku va Miss South Africa ba yena i muNigeria mana yena a ni swi tivi ku va vula yini hi ku loko lava va hlamuselaka a veri i munhu wa le Mozambique kumbe i Mozambique va ri i na timitsi a Mozambique a ni swi tivi ku swi vula yini leswi va swi hi ku loko mi swi languta a va swi tsali va ku she's Mozambican va ri has roots in Mozambique leswi vulaka ku a nga va na ti-roots a Mozambique mara a nga ha ri wa le Mozambique a ri wa kwala Afrika-Dzonga a ri bala ku papa wa yena a ri Kenya wa le Kenya se mari va nga qualify bala ku Obama ku va president le America mara mi nga yisi kona America va na milawu ya vona a ni hi laha sweswi hi laha Afrika-Dzonga a hi vulavuleni hi laha Afrika-Dzonga veri ku le ku vulavurisiweni hikokwalaho ka yini munhu a ya fana a yimela Afrika-Dzonga tanihi Miss South Africa ba yena a ri va le Nigeria lexi ni kanganyisaka hi le ka ku timitsu ta mhana yena ti ri ta le Mozambique ku na le Hluvukani ku na Humulani ku na 14 C vanhu lava va huma Mozambique a vana lava va ku tivi lava ka tiko leri nkarhi wun'wana vatswari va vona swi va felelani a va ha tivi munhu le a Mozambique but se va fanekele vona va ngheneleli ka swilo leswi na a va ha ri na timitsu leyi hi vulavulaka hi kona sweswi a va ha ri na ku hita kaya kwihi va kaya ka vo hikokwani Chidima ba yena va kona mhana ye va kona ko va hi ku va na timitsu Mozambique na le Nigeria hi ku landzelelana tano loko vo fakela le between va ne va ku re msava ke tsini papa okay all right ai mumelerisi loko hi vulavula hi mhaka le a ku swikeleki wenu a wu nga a ezela munhu un'wana wo tatisela kumbe hi ku hi la mutivi kumbe yini ta switwa na sweswi va ri ka ha ri na vanhu va 7 a layinini va nga tsandzeka ku nghena hi khomeleni n'we mi nga tsandzeka ku nghena kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na bonge n'wana ti Maluleke ya bonge rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na vayingiseri va Afrika wa vulavula ni lava ku nghena ka leyi ya lowu wa Miss South Africa lowu wa Nigeria kumbe Mozambique lowu a lava ku nghenela competition yin'wana na yin'wana yi va yi ri na ti-rules loko va lava munhu wo karhi kumbe va lava Miss South Africa va vula ku u fanele a va na malembe mangani u fanele a va South African citizen u fanele a va yini loko ku munhu yaloye u bebuliwe South Africa wa qualifya ka ti-criteria leti va nga ti nyika swo fanele leswaku a tshikiwa a nghenela mara loko ku milawu kumbe criteria a nga yi miti a nga fanelanga susiwa ku mhana yena papa yena Nigeria mhana yena Mozambique loko swi endleka valungu va lava nga kwala South Africa na va nghenelaka mi kuma leswaku papa yena i Germany mhana yena i Britain sweswo swo fana na sweswo a fanele nga disqualifyiwa inkomo Botpet ahe Botpet na muhumelerisi la Afrika-Dzonga tele ngopfu rivengo kahle hina vanhu va tima a hi twanani hi swona xivangelo kulu xi endlaka ku ri na ntombi leyi ku va na swivulavula ngopfu ya a mi hlangana na Jafet Manyiseko leswi xa ngopfu ahe Khalanga ntombi yaleyo a va yi tshiki contesta cause nawu wa South Africa a wu vula leswaku vanhu lava nga tswaliwa hi wa 1996 ku ya le loko va tswaliwile laha etikweni automatically va va maAfrika-Dzonga so va na right of citizenship however vana lava nga tswaliwa after 1996 loko ku ri vatswari va wena va huma ka matiko akelani
so ku fanele ku va na mutswari wun'we loyi a nga na citizenship wa South Africa hi kona u va ku na right of citizenship. So ku na vanhu lavo tala ngopfu lava nga tswariwa South Africa va nga na right of citizenship, so va nga ri va la tikweni mara because of their birth hi ku va tswariwe laha va va la tikweni. So na ntombi yaleyo a va yi tshike yi contest swo tala se swi onhaki khale. Inkomo Bootpad vanhu va la South Africa problem va nyenyela too much. Munhu walowo I tswalelwe la South Africa, so she's a South African. No matter what, sweswo a swi nge cinci. A ni na birth certificate ya la South Africa. I te loko a tswariwa a endleriwa birth certificate ya la South Africa. Home Affairs yi n'wi recognize as a South African. Se vanhu va South Africa sukelani ku tefa. A mi lavi ku tirha von'wini. Se mi pfuxa xenophobia sweswo. Hayi khona man. Inhlekani Bootpad me ani mina yona ku va ntombi leyi nghenelelaka ku honoriwa ko yi va Miss South Africa. Sweswo swi wrong ngopfu. Munhu wa le handle a nge pfuka a ta kuma xivandla xa Miss South Africa vana va la kaya va ri kona Bootpad. Sweswo a swi twala. Ani vatswari va yena a hi vona va la South Africa hinkwavo. Loko un'wanyana wa mutswari wa yena a wa la South Africa a swi ta twala sweswo Bootpad. Sweswo swi wrong ngopfu. Hi ri yini vana va hina lava nga kona la South Africa vona na lava a faneleke a va hlula a nghenela competition a tlhela a wina hinkwavo Bootpad. Inhlangano tlhela humelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene. Na ku hlamula ka leya Chidima leyi. Vatswari va Chidima va huma matikweni mo hambana mambe, so ivi yena kumeka a ta tswaleriwa kwala South Africa hikuva va hlangane kwala hi timhaka ta nhloto wa madyelo ya rihlaza. A swo vula ku swa cinca munhu a va wala South Africa loko vanhu va hlangane kwala then a va kona yena. Swo vula ntsena ku u bebuleriwa a South Africa mara yena I wale Nigeria hi ku ya hi ku tata wakwe I wale Nigeria. So a nga lulamelangi vele ku nghenela ka timhaka ta van'wambhuri va la kaya. I lulamele kwele ka vona a Nigeria. Leri ko va wanelo ra mina Bootpad inkomo. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Mhaka leyi a yi kha yi ta kahle ngopfu ma swi tiva, yi famba kahle yi nga ri xiphiqo. Ivi van'wana va sungula ku vulavula. A ku hetela hi 2010. N'wana na 23 years. Se tswariwe laha swi endlise ku yini? Hayi man. Hayi. Leswaku hayi. Arrest. Itatwa hi we. Itatwa. Hi bula na vandhawu le rihanyo ndhaka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we. Lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi timhaka ta ku tlhogomeriwa ka vanhu lava nga na mavabyi ya swa miehleketo ku ri hikokwalaho ka yini va ku va lava ku tekela nhlokweni vanhu va mavabyi lawani ke nako I ncini xi va susumetaka ka xiyimo xolexo. Hi ta va kha hi bula na vona hi ndlela leyi, kambe ke hi nga se bula na vona ta fana hi sungula hi bula na va khomixini ya ndzingano va khomixini ya timfanelo ta ximunhu a Limpopo va hi pfuna ku ku na ku rila kukulu ka vanhu lava va rilaka hi timhaka ta ku va tshama ka tindhawu leti ku nga hava vukorhokeri bya timhaka ta network. Hi nga se languta vukorhokeri bya internet, languta network ntsena yaliya ya ku pfumelela ku I ku halo bye bye. Sa hi amukeleni mutshamaxitulu nkulukumba Victor Mavidula. Both inhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Good afternoon to you and the listener. Master Wago mfukani mbona Beckersford. The last time I saw you, I heard Beckersford. Yes, I remember, yeah. It was at the beginning of this year, yeah. Ebe mitsemvisa ku mitatisa commissioner lava mi ri na vohe ta kota ku vula na vona la. Amtse va tisa. She's readily available to come and talk to the listeners. Okay, no, mi ta batisa. But Vicky, ku malembe se swi na malembe kha kuma
ti-complaint kusuka ka vayingiseri va vulavula hi timhaka ta ku ka ha ri na tindhawu leti loko fika koho swo fana na loko time foni ku ha network se ivi hi tsundzuka kumbexani n'we mi nga va pfuna mi nga ku yini ka vanhu lava va hlanganaka na swiyimo leswi ku na leswi mi nga va pfunaka hi swona? What I can say is that we can't say that we can help them before we assess the situation or before we get the details, but we can talk about their rights. That everyone has the right to access internet, have the right to access communication. So South Africa, we all know that the issue of the network in other areas is a problem. But it's worse when people do not have a tower at all. They have not been covered. There is no coverage at all. That is the challenge. And also, if we really want to engage, whichever network is supposed to be supplying the network in that particular area, that service provider obviously will have to look at the business viability in the area, whether they will make money. But because we are talking about community here, I believe that they would like to do something about it, because it's not about just people accessing internet. When you access internet, you'll be buying airtime, you'll be buying data, so you'll be buying cell phone, something that will make our economy also to grow. So when we come across a situation like this, we engage with the community members, must share with us what they are experiencing, what they have done, and then we engage with the network service providers to see if they cannot speed up the process of installing the towers in the area and all those things. But on the other side, we must understand that people have the right to access internet, have the right to have data, to access data. They also have the right to access communication. It's very important that, and if it's I don't even know how, when we are saying community, we are talking about how many people. I'm just giving an example. Yeah. I don't know whether so it needs investigation and working with the community from that particular area. How many people are being affected? We councillor right now of that area, because councillors are the one who have to make sure that they engage service providers to bring services to their community. So in that area, if there's nothing, we can even search for the council of that particular area, engage with the council and see how we can approach Vodacom, MTN or Cell C to bring now we have Telkom that also has network. At least Telkom, we know that our government has shared. We can approach them without hesitation that our people are neglected there. What are you doing about it? I'm happy mi le ku vulavuleni na tsaka ku mi vulavula na hi timhaka ta vakhanselara hi ku von'wana va vona loko hi va hi tisela xiphiqo xa muxaka lowu ha va byela ku mukhanselara wa n'wina wa swi tiva na hi ku mukhanselara van'wana vo pfi va twa nga ri kumbexana ntirho wa vona hi timhaka ta mati na ku mapatu ya khuleriwa swi helela kwalano i nga ri va swi twisisi ka va fanele va pfuna vaaki ku kuma vukorhokeri hi ku helela ka byona. Se loko sweswi vanhu va ri ku hi yingiseleni Botvik, where do they start? As I've indicated, the councillor should not shy away from bringing development in their area. It's not limited only to water and sanitation or the roads and all of that. All the services that can improve the community, as a councillor, you can engage stakeholder service providers, because I can't say maybe I don't know where the place is, whether it's under somewhere under the Mopani district or it's under the Mbe district. But the fact of the matter is that as a councillor, knowing that this area does not have a network, why don't the councillor can engage Vodacom? We have regional offices here in Polokwane that you can call them. We have also Telkom that you can call and say, this area, what is happening in this area? Because the access to telecommunication is not just about cell phones that we are having and communicating with their friends and sending WhatsApp. It also involves the issue of calling for ambulances when people are injured or when people need urgent medical attention. We use cell phones these days to access those services. So if we have a community, imagine if a situation in that community, maybe somebody wants to give birth, we need to call the ambulance immediately. It means that community cannot access those services. They cannot access at all, which is a problem to us.
So we can work together. Let us get somebody from the community, approach the Human Rights Commission. They can lodge it as a complaint, or that person can call me. I will engage with that person so that we can work together and make sure that we will approach the relevant authorities or relevant service providers to see if they cannot bring at least a tower or whatever means that our people will end up using their cell phone or communicating with the outside world. No, na meta Patrick ente yisungopfu ya leyo makako maka leyi fanele ku yi landzeleriwa hi ndlela leyi. Se ni byeleni hi ka hetsela human rights tani commission yi kumeka ntsene a Polokwane kumbe ni le ka ti district kumbe va ndisa ku yini? Unfortunately, we are based in Polokwane only. We only have a provincial office in Polokwane. And this is the engagement that we are also having internally, that we need to roll out. We need to go out there and have offices maybe in these 5 districts that we have, including other districts in other provinces. Human Rights Commission is only found in the provincial, it's only having provincial office. And we are covering a very big area. And our people do not have money sometimes to travel back, to travel to the provincial offices. But what we do, if we get somebody want to be assisted and call us, we call back and have a conversation with that person and they advise that person. Sometimes we drive. If there is a need for us to drive to that particular village to meet with the councillor, we can do that. And they meet with the councillor, then discuss the way forward. But it must start in the point where they call us and tell us what is happening and lodge a complaint. The reason being that you will understand, Ngamula, we also avoid a situation where we, as the Human Rights Commission officials, then just travel to somewhere. We need also to account on for the resources that we are using. We can't just drive to the village without a complaint, unless otherwise we have reports like this one. But we must make some arrangements to justify the traveling, to avoid a situation where we'll be misusing the resources that we have. Podvik, you can see this nene, mibana sigura nene kudia kwengeta. Thank you very much, and we are happy that now we are again in this month, Women's Month. We believe that this is going to make a very huge impact to us. Let us respect the rights of women. Let us make sure that we protect our women. Let us not hear a single case of gender-based violence again during this month. Let us stand, women, myself and you, let us be the ambassador of protecting women. And tell our friends who are abusing our women, who are oppressing women, that whatever that we do, let us make sure that we protect the rights of women during this month. Thank you very much to you and the listeners. Ebuti Victor Mavidura kutoka ka commission ya Shimon ya Afrika Dzonga la vaitifikisako kama 24 tumene tsentsene kubila wara ya 10 kamgana lona na FM kombandlela. Hey ya timaka tele mingsirome titele timaka kamena kutala kato ai mahlweni bula itwa ku yisa ku yini emahlweni bari mabindi yo tala yahlangana na kutikeriwa loko ya ringeta switshunxo swo kuma mali leyi nga fanela ku seketela ku kurisa matsalatsala ya vona leswi swi vangaka ku sihalala ka mitolovelo swi vanga hikuva ku sihalala ka mitolovelo ya switshunxo leswi nga kona switshunxo swa ntolovelo swi na swivumbeko swa minxavo yo pfilungana na switolomente leswi vekiweke leswi minkarhi hinkwayo swi nga laviki ku tekela enhlokweni migingiriko yo xaviselana ka sweswi. Kuna BizFlex i xitshunxo xa kahle loko mabindzu ma lava ku va na mikateko yo vuyeriwa leyi nga ta tlakusa na ku fambisa ku kula ka mali ya tiko. BizFlex ya Standard Bank yi ni digital ni ku hetiseka switshunxo xo lombisa nkarhi wo koma lexi xi endleriweke ku tekela eka swiyimo swa timali swa mabindzu hi xivumbeko xo hakela ko va ku vuyeriwa ku hakela mali ya xikweleti xo fana xoxe. BizFlex yi pfuna ti-client to tlhela va hakelela loni na loko va hlengeleta mali ya tiko. Hikokwalaho ku hakela swikweleti swi ta fambelana na timali leti nghenaka eka bindzu. Hi yo mhaka sweswi hi ku
xiphemu lexi landzelaka xa nongonoko xi tisiwa eka n'wina hi bangi leyi seketelaka van'wamabindzu. bangi leyi seketelaka van'wamabindzu sweswiwani hi ya xikan'wekan'we hi ya bula na Mani Baloyi. Sesipalesa Baloyi vona va suka ka Standard Bank. A ni nga tshembi kusuka ra namuntlha ri nga fika laha hi nga kono hi hlanganile nakambe Mani Baloyi nhlekani. Enhlekani lonene muhaxi na mixeweta na muhumelerisi xikan'we na vayingiseri. Hi languteni namuntlha swi tikomba hi khome mhaka yin'wana la BizFlex kambe hi ta vulavula hi yona ku ya emahlweni. Xana mabindzu ma ta teka rini kumbe ma ta tekela rini ehenhla kumbe enhlokweni loni ya mabindzu? Inkomo muhaxi hi na loni leyo tsakisa swinene mi nga ta mi kha mi vulavula mi ku BizFlex. BizFlex ku na swivangelo swa mune leswi van'wamabindzu a va fanele va tekela swona nhlokweni va nga se za va teka loan leyiwani. Se xo sungula hi loko bindzu ri fika kwalaho ka ti-opportunity ta ku kula, growth opportunities. Moninge bindzu se ri lava ku ndlandlamuka kumbe mi kuma ku ri bindzu se ri taleriwe hi ti-customer kumbe stoko xi pfa xi kayivela. Hikwalaho n'wamabindzu a fanele a engetela stoko a kombela mali leyiwani ya BizFlex. Kumbe xa vu-2 cash flow management. A swi va ku mabindzu a ma fani. Ku na mabindzu lama mi kuma ku tinguva tin'wanyani ma pfa ma omeleriwa swinene ti-customer ti nga ngheni. Nkarhi walowo swa laveka ku n'wamabindzu a nga ya ka bangi a fika a kombela mali leyi ya BizFlex ku fana ni mililombili ku nkarhi luwa loko se u ya fika mali yi nghena swinene ni va bindzu ri kha ri kota ku famba ri hakela vatirhi ri endla swin'wana na swin'wana. Xa vunharhu hi swin'wana hi ku capital investments. Ni nga swi fanisa hi loko kumbe bindzu ri lava ku xava switirhisiwa swo fana na equipment ha swi tiva ku hi hlangane na ntlhontlho wa load shedding kwala tikweni ra hina. Se ni kuma ku loko ku ri na load shedding bindzu ra yima mo ngheni mi baka xinkwa mi na bakery. Loko bindzu ri yima loko ku ri na load shedding swa laveka ku mi nga ya ka bangi mi lomba mali mi xava swo fana na ti-solar panel ku bindzu ri va ri kha ri rana nkarhi wun'wana na wun'wana. Xo hetelela i swa ku tekela nhlokweni swa ti-discount ku pfa ku va na ti-special. Mi kuma ku nkarhi wun'wanyani hi n'hweti ya Nhlangula kumbe hi n'hweti ya Hukuri ku na ti-special leti ti-supplier ti va ti kha ti tirhana and stock xa laveka exopeni. Se matsutsuma mi ta ka hina Standard Bank mi nyikeni mali ya BizFlex ku loko se ku ya fika n'hweti liya ya N'wendzamhala mi kuma ku magayiza ma ta ma tele ma khome timali ma kuma ku xopo i tele stoko xi ku pha se yi kota ku endla mali. I swo swivangelo swa mune sweswo muhaxi yi fanele yi tekela nhlokweni. Hi ku nsalele timinete ta timbirhi se letiwani swivutiso ni nga sala swona ni kombela mi swi komisa Sesipalesa. Xana hi swihi leswi hi fanele ku swi tekela nhlokweni loko hi teka loan ya bindzu? Loko hi teka loan ya bindzu muhaxi a yi tekele nhlokweni leswi swi vitana ku total cost ku ya hakela mali muni nga tsakeli ntsena ku loan yi amukeriwile. Ya hakela mali muni loko yi katsa na mali leyi nga yi kombela na ntswalo wa kona na ti-fees leti bangi i charge-aku tona. Hi swi twisisa swinene ku va na transparency ka lowu a yi lombaka mali na hina hi tekaku mali na ku ri hi ya yi tlherisisa ku yini mali liya hi tin'hweti tingani hi ta swi kota na. Kasi loko ku ri BizFlex yona futhi yi tsakisa ngopfu mali muni swi tshika ni ta mi hlamusela endzhakunyana ku ri yona yi tsakisisa ku yini loko swi fika ka sweswo. A hi vheta ni nghena ka yona hi ku a ni lava ku tiva sweswo ku i ncini lexi endlaku ku BizFlex yi va yo fana yoxe? BizFlex leyi ya Standard Bank muhaxi a yi fani na ti-loans tin'wanyana ti nga kona tikweni. Hi mhaka ya ku yona a mi hi mi ku ni lava hi tin'hweti to karhi hayi. Hina hi langutisa ku ri bindzu ra n'wina ri ta swi kota ku hakela mali njhani. Se n'wina mali leyi nghenaku mo yi byela ntsena ku okay ka mali leyi nghenaku mo ngheni 1,000 ni ku aka 1,000 leyi nghenaku teka ni ntsena 10% kumbe mi teka 1%. Se hina loko mi ku 10% yi teka 100 rand ntsena 900 hi tshika mi ya tirha swin'wana swo endla ku bindzu ri ya mahlweni. Se a yi na leswaku ni hakela hi tin'hweti tingani ni hakela mali muni. Hi teka leswi business yi tirhisaka swona hi kha hi ti hakela ndzhaku ku business ri kota ku ya mahlweni. Mi vulavula hi ku nkoka wa vuxaka ni mufambisi wa ntirho lowu tirhiwaka hi bangi. Mi nga hi hlamusela kwalano hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka? Swi na nkoka swinene. Mi ta swi hleketa ku vhiki leri nga hela ni vulavule hi Maimo Biz.
ni ku hina vatokoti hina ti-relationship manager leti loko mi pfula akhawunti hi mi hlanganisaka na tona. Se loko se mi ri na vona hi vona va va kha va sala ndzhaku va mi pfuna ku ri mi kuma switshunxo swo fanela bindzu ra n'wina ntsena. Hi nga katsakatsi swilo hi langutisa swilaveko swa bindzu ra n'wina hi kota ku mi advise ku ya hi sweswo. Kasi na yona Displex leyiwani muhaxi loko se mi ri na vuxaka vo fana na sweswi hi swi vulaka swa relationship manager mi kuma ku ri a mi apply no apply loan leyi yona hi yoxe loko i kha i languta leswi mi senda ku mi tisa mali mi tlhela mi yi tirhisa mi hakela swin'wana i calculate se mi twa wa a nga na vuxaka na n'wina a mi fonela a ku se masiku ku ri hi nga kota ku mi nyika Displex 100,000 mi nga seza mi endla na xikombelo. That's why swi ri na nkoka ngopfu. Mi hetsela mokwini. Ni hetisela ni ku ku na vutihlamuleri ka swilo leswi munhu a nga tsakeli ntsena ku a lomba mali a nga se vona ku bindzu ra yena se ri kule ku ringanela kumbe mali leyi loko a yi kumile i nga pfuna ku bindzu ri kula ri ya mahlweni kumbe bindzu ri tiya hi mali leyi. Se munhu a teka mali a tlhela a nga yi tirhisi leswiya hi nga twana na swona a yi tshembekeni ka leswitsongo hi ri van'wamabindzu ku loko mi nyikiwa mali mi tlhela loko mi vuya nakambe mi ku bindzu ra mina a ri ri laha hi mali leyi yitsongo mi nga ni nyika se ni fikela mi tlhela ni susa laha ni ya henhla. Se a yi tshembekeni hi va na vutihlamuleri ku bangi na yona yi ta kota ku mi tshemba swinene kambe Displex yona hi loan ya kahle leyi nga mi khomela yona hala ka Standard Bank loko mi lava ku tiva hi yona ngopfu mi ya kwalaha muhaxi hi ku mi nga ni rivali. Mara a nkarhi se sipalesa nkarhi wa n'wi herini kambe ni nga mi nyika ti-second ti nga ri ti nga mi hetisela sweswo. Hi foneleni ka nambara liya ni nga yi siya vhiki leri nga hela futhi 010 824 2925 kasi na mina mani kuma na le ka WhatsApp 084 400 1396. Inkomo swinene muhaxi. Inkomo se sipalesa hi vona mingisero Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi minkarhi na masiku hi ku tani. Swa tika ku fambisa bindzu heyi. Wa to lahlekela hi mali. Swilo swa kona ku hava na mupfuni kumbe mpfuneto. Endla leswi van'wani va nge eka bangi leyi nge. Bongini le kuteni ne? Bongini le kuteni ne? Hi 7 rand ntsena hi n'hweti. U ta kuma mpfuneto eka swamabindzu no tlhela u nghenisiwa eka Market Link Savings Account leswaku u ta kuma ntswalo loko u vekisa mali ku kurisa bindzu ra wena. Sungula, fambisa no kurisa bindzu ra wena eka standardbank.co.za/rise above the noise. Standard Bank va phakeri va vukorhokeri bya swa timali lava nge le nawini ku na swipimelo. Xiphemu lexi landzelaka xa nongonoko a xi tisiwa eka n'wina hi bangi leyi tshembaka leswaku u nga endla leswi van'wana va nge u nge swi koti. Eloise Richard, Playfontein, Musina, kuya fika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Kensile Khalanga mingiseri enhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi. MEC wa Magondzo na vutleketli eMpumalanga u vula leswaku loko swihehlo leswi nga kona ehenhleni ka muchayeri loyi a khumbekeke eka nghozi ya bazi swo kumeka leswaku hi swona u ta tekeriwa magoza ya vukarhi. Holobye Sindisiwe Chikunga a lemukisa vavasati lava va titirhelaka leswaku va nga pfumeleri ku kokiwa rinoko hi vavanuna lava va lavaka timali ta vona ta pension. Vakhandziyi va swifambo swa mani na mani endhawini ya Njelele va sale va ri kayakayeni. Mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi. Ephalabulwa, Hoedspruit, Gravelot na le Akonhoek. Yiswinwe eka 92.0 FM. Munghana Lonene FM, makombandlela. Vavanuna, a hi seketeleni hi tlhela hi hlayisa vavasati. Afrika-Dzonga yi lava vavanuna vo fana na n'wina vo seketela. N'hweti leyi i n'hweti ya vavasati #wasati wa xiviri. Munghana Lonene FM, makombandlela.
munghana lonene FM yi sayine ntwanano wa mahachelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko nhlonge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za munghana lonene FM makombandlela tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM se hi tirhi lava ku bula na va ndzawulo ya rihanyo eGauteng ku na nkulukumba Modiba la layinini la hi yo mhaka hi tshama hi kha hi ko la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tatana Modiba hi bohi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi languta eka xiboho lexi nga tekiwa hi ndzawulo ya rihanyo eGauteng va nge ri vo va ta tiyisisa na ku vona leswaku eka vukorhokeri bya vona va rhangisa mahlweni timhaka ta mavabyi ya swa miehleketo. Mr. Modiba, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekani. Very much for having us. I understand as the department you have taken a decision to prioritize the issue of mental health. Can you give us the background? How did you arrive at that? No, mental health has always been a priority, like all other services that we prioritize whenever we do our budgeting. So we obviously had to flag that part in the budget vote, given that we know the issue around life estimate, where we're coming from, and the need to also pay particular attention insofar as efforts to ensure that the rights of mental health care users are promoted and safeguarded. So to that extent, the MEC, when pronouncing on the budget for the 2024-2025, did indicate that there is a budget of over 470 million that has been set aside to ensure that we expand mental health services within the province. And she did also outline the fact that already we have revitalized or reestablished what you call the mental health review boards. They are now functional and effective, but also we have gone an extent of expanding services by ensuring that at various of our facilities we either refurbish or we build new units that are focusing on mental health insofar as that area is concerned. So that was one of the points of emphasis that the MEC highlighted. Now, when you're talking about expansion, is it because of the growth in demand or there is something that influenced the expansion? There is a growth in demand. You would know that the population of Gauteng is plus minus 16 million, and it keeps on growing. It's not every year we see more and more people coming to Gauteng to receive services. But not only that, there are quite a number of factors that would contribute towards this whole issue of mental health. I mean, we are seeing an increase across communities, or a challenge rather, of substance abuse that then contributes to mental health. We know that the economic hardships that many people would have confronted or are confronting also contributes to issues of mental health. And the health system is a we basically receive when there's issues in society, these most of the time culminate in people flowing into the health system. It's like when you see more road accidents, you're likely to see us being overwhelmed because more and more people are presenting. So with all these different issues, social issues that are presenting, we are seeing the need to increase capacity for mental health. Of course, that's what we're doing at this level, but there are other interventions that we know that the rest of government is having, because ideally you want to tackle some of the issues even before they become a problem to the health system. So we are expanding because there is a greater demand for mental health services. I see. Mr. Modiba, kindly hold the line for me for just a minute and 20 seconds for me to go via a commercial break. When we come back, maybe we'll start from the beginning to say, is it because of the lessons that might have been
from life acid issues, or there's something more to that. But after this very short commercial break. Sweswo mingisa Mngana Lona FM itatana Modiba kusuka ka ndhawu le rihanyo eGauteng ayisunguleni Hundala. Yi swa tika ku fambisa bindzu hi. Wa to lahlekela hi mali. Xilo xa kona ku hava na mupfuni kumbe mpfuneto. Endla leswi van'wana va nge u nge swi koti eka bangi leyi u nga swi kota. Loko u pfula MyMobiz account hi R7 ntsena hi n'hweti, u ta kuma mpfuneto eka swa mabindzu no tlhela u nghenisiwa eka Market Link Savings Account leswaku u ta kuma ntswalo loko u vekisa mali ku kurisa bindzu ra wena. Sungula, fambisa no kurisa bindzu ra wena eka standardbank.co.za/rise above the noise. Standard Bank va phakeri va vukorhokeri bya swa timali lava nge le nawini. Ku na swipimelo. Ntlangu wo saseka wa Afrika-Dzonga wu vuyile. Hambiswiritano vakhomi va xidlodlo eZimnyama Ngikani va lava ku ngeta nakambe va fanele va hundza eka masocha ya Gavin Hunt. Hambiswiritano vatsatsantsa a Pitori va na kungu ro kongoma eka ti-semifinal. Lowu i ntlangu wa ti-quarter final ta MTN 8 wafa. Orlando Pirates na SuperSport United hi mugqivela lowu wa ti-3 ta Mhawuri hi awara ya 6 ni madyambu thwi eka SABC 1 na le ka Munghana Lona FM. Kasi wa kumeka eka SABC Plus na le ka sabcsport.com. #we love it here. Utisiwa ka wena hi SABC Sport. La ayisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingisa Mngana Lona FM le ku buleni na nkulukumba Modiba andaka loko MEC wa timhaka ta rihanyo eGauteng va kombisa timhaka ta ku ri timhaka ta mavabyi ya swa miehleketo timhaka leti nga na nkoka swinene ku va ti tlhogomeriwa. Se hi ku ya hi nkulukumba Modiba va ri a va vuli ku a swi nga landzeleriwi ni le masunguleni, kambe va vona ku swi na nkoka ku langutiwa ku ta ndlandlamusiwa vukorhokeri lebyi byi ndlandlamuseriwa vaaki hi ku tikomba ku ri na mintlhontlho yo tala leyi hetelelaka yi fikisa vanhu ka mavabyi ya swa miehleketo. Timhaka ta ikhonomi ya tiko ra hina leyi nga ri ku fambeni kahle naswo swa hetelela swi tisela vanhu mavabyi ya miehleketo. Van'wana va tlhela va kombisa na timhaka ta ku mavabyi ya miehleketo ya nga vangiwa na hi swivangelo swo tala ku fana na hambi ku ri load shedding ya tisa mavabyi ya swa miehleketo. Hi nga vuli timhaka ta ku tshikiwa na ku tshika naswo swa hetelela swi khumba hi ndlela yeleyo. Mr. Modiba, thank you very much for holding the line for me. Maybe let's start from the beginning, the issue of life as demon. Some would say the rear view will always give you an idea of where you're heading. Are there lessons that you can say as the department you are pinpointing from what happened in the issues of life as demon that might have led to the issue to say, even if we are giving this service to our people, let's magnify it so that it's as accessible as it is possible can? Of course, there are lessons, but I think we should not, the issue around the budget that was delivered yesterday was more than just mental health. Mental health is but a small portion of the almost 65 billion rand budget that was presented yesterday. But of course, there would have been lessons that have been learned from the life estimate incident, and part of it was to ensure that there is adequate facilities to across the province to be able to cater for mental health patients, but to also put in place governance system. Hence, I started by saying that part of the feedback that the MEC gave was that we now have active mental review boards that are going to assist in this area in terms of monitoring implementations of programs around this particular area. But the health program as a whole, it's more than just the issue of mental health. There's quite a number of other areas that the MEC would have touched on, issues of infrastructure in terms of making sure that our infrastructure is up to date, it's proper, it's refurbished, and it's able to be the type of infrastructure that when people go to, they have the comfort that we are at the proper facility and will be taken good care of. And there is quite an investment insofar as the area of infrastructure is concerned. More so, we know that there's issues around NHI in terms of us getting ready for that particular area, and the question is to what extent are our facilities from an OHS and from other point of view complying, and therefore there's a focus of in terms of
improving our infrastructure, even the area that we're talking about of mental health, the new wards that have been refurbished, that have been built. I mean, Besakova did not have, now it's got a unit, a mental health unit that is proper. At Kisane Para, we've increased that. At Tembisa, we've done that. So across our facilities, we're improving the infrastructure, but there's also an area that the NEC also raised, what that talks to the issue around advocacy and awareness, because a lot of the time, Patrick, that the issues that we're dealing with from a health point of view could be prevented if there was better awareness and people knew what to do. Your non-communicable diseases, for example, your diabetes, those are what we call your lifestyle diseases. They require us to embark on consistent awareness in communities, and hence the NEC spent some time to elaborate on a program that we're having as a Gauteng Department of Health of taking health services to communities. We're already rolling out mobile units that are going to hostel communities, but we're also rolling out other units that are going to our communities to ensure that there's no reason why people cannot know their health status, cannot be healthy, because services are now brought to their doorsteps, and we're also redirecting them to the primary health care level in terms of our clinics and our community health centers to ensure that we improve health outcomes. And that can only be improved by us making sure that our services are more accessible. So if you look at that budget, it's designed to ensure greater access to services. I see. You did not mention anything about Charlotte Maxeke. Does it mean now it's in good 100% working condition? Okay, Charlotte Maxeke, maybe just to put a perspective. Yeah. Remember that following the fire, yeah, there were some work that took place. In fact, currently Charlotte Maxeke is taking more patients than it was prior to the fire incident. But there's been some work that are done there, and I can say safely so that in the next couple of weeks or so, there will be some key announcements that are made by our political principals, in terms of indicating the program there, because there are some remedial work that are currently underway, but services have continued since that time, and from that time, after the fire incident, we were able to restore services to an extent that we are now seeing more patients and offering more patients than we saw prior to the fire incident. But there is a remedial work that is currently happening, and hence I'm saying I don't want to let the cat out of the bag, but there will be some announcements in terms of the program that is currently in place insofar as the remedial work is concerned. But we continue to render services at Charlotte Maxeke as it is. Since, in conclusion, but Mr. Modiba, when our listeners heard that we will be talking to the Department of Health, there are some listeners who sent us an email to say they were part of the group that was working during COVID, of which half of them are still there being renewed in terms of their contract, but their contract have not yet been renewed. Since then, they were always promised that their contract will be renewed. And maybe not to ambush you, Mr. Modiba, I will just forward this email to you, then we'll take it there from there offline. Look, I can respond even to that. Yeah. The fact that most of the people that were working during COVID, that were employed by Gauteng, I must be specific because I know that yes, we do have listeners here, but you are largely touching and so forth. But in Gauteng, people that were employed as part of the COVID-19 program that time, we did announce it to call much earlier to say we are continuing with the contracts of those, and then we went to Treasury to request a particular budget. They gave us a particular budget, and following the successive years, the budget has always been cut into half and so forth. But what we've said, we've always prioritized critical areas to ensure that we continue not compromising services. Even now, those that were still part of that program are still with us. They are still within the system. And when opportunities are availed, we prioritize, we encourage them to say, look, when we advertise, because we've got people that are now going for retirement and leaving the system and so forth, we always encourage, say, let them apply so that they can then be part of the part of the permanent staff establishment in terms of that. So the issue there is a budgetary issue that allows us
to say to what extent are we able to keep these people within the system. But our position has always been that we would want to keep everyone within the system and, where possible, employ them permanently, because we do need more hands on deck insofar as services are concerned. Mr. Modiba, thank you very much. We really appreciate it. Thank you very much, sir. I can say. So mingsa rom kana FM in Kulukumba Mdiba ba bolela ndao le rihanyo Gauteng tabuya isa mahlweni takalesh. WalletWise inongonoko wuntshwa wa tidyondzo ta swa timali loku seketelaka leswaku u va na mintolovelo yo antswa ya timali wu tisiwa eka wena hi Standard Bank. Eka xiphemu xa vhiki leri hi dyondzele ta vukanganyisi ngopfungopfu leswi humelelaka ka ti-digital platforms to fana na ti-banking apps na online banking. Tsundzuka u nga tshikeleli ti-email leti sorisaka na ti-SMS links. Bangi a yi nge tshuki yi ku foyinerile ku ku rhumela rungula kumbe email leyi kombelaka username, pin na password. Downloada u yingisela ivi u nghenela mphikizano wa vhiki leri laha u nga ta tibukutela 2,000 rand cash i ku WhatsApp rito WalletWise eka 087 240 6777. Vana WalletWise sungula kwalaho nga kona. Standard Bank yi titsarisele na va FSP naswona i valumisiwa swa timali lava nga le nawini. Ku na milawu na swipimelo leswi vekiweke. Ku ya hi ndzavisiso lowu tiyimeleke wa switirhisiwa swa yena swa dzana swa le henhla, a ku na supamakete yo chipa ku tlula USave. Leswi swi vula mbukuto leyikulu eka swimokowa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu, swa nkoka swa siku na siku na swo tala. Kuma 5 kg ya ti-Farmer's Choice Present Mixed Chicken Portions hi 179.99 ntsena, na 2 kg Peko Rice hi nxavo wa laha hansi wa 37.99. Hatlisa u ya eka USave leyi nga ekusuhi na wena, naswona u nga kayeli eka mbukuto loyo hlamarisa na swo tala. Yi kumeka ku fikela hi 11 August ntsena eka USave. Xana Ushuni i yini? Ku vula wena. Ushuni yi na nyiko ya vuyimbeleri naswona a nga hundzula risimu. Ushuni yi nga hlanganisa vuyimbeleri bya ndhavuko na mpfumolo wa ndhuma wa le madorobeni. Ushuni yi nga yi nghenisa erendzweni ro saseka ra vuyimbeleri. I Ushuni ya hina yaleyo. Hlangana na hina loko hi hlotana na nene ya vuyimbeleri bya ndhavuko leyi landzelaka ya Afrika-Dzonga. Makume munhu wa phikizani lava nga na vuswikoti lava humaka etikweni hinkwaro ra Afrika-Dzonga. Va phikizanela sagwadi lerikulu ro hetelela hi 500,000 rand cash na ntwanano wo kandziyisa. A ngeke va swi khone hi Ushuni wa mhlaba. Yi sungula hi ti 7 ta July hi Sonto hi awara ya 6 namadyambu. Ntsena eka SABC 1 Mzansi for sure. Tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. A hi tseleni mingiseromente mhaka ti nga vulavula hi toho hinkwato hi ndlela yaleyo kusuka kwale ka timhaka leti khumbaka mavabyi ya swa miehleketo ku ya hi nkunguhato wa mpimanyeto wa ndhawu le rihanyo eGauteng ku ya hi timhaka leti ta Chidima ku ya hi timhaka ta network a hi mtoneni na mitwa mani swi teka ku loko mi nghena mahungwini mi timhaka ta mavandla ya tipolitiki na yini mi ta vulavula hi swoho na mbona ku n'wami a mi le ka swona n'wina mi la ni vone ku na rhumele hunga ku ya kalanga hi tsikeri hi vulavula ndlela leyi ya Chidima mi la ku vulavule yini mi la ta ku yini swin'wana swi nga sala a hi amukeleni n'wana hi loyi nhlekani mi njhani hi pfukile n'wana minjhani pfukile ni kombela ku ri enyana rito rero sesi wa mina okay ya mi rini n'we a ni ku ri swi komba ku ri vana lava hinkwavo va nga beburiwa laha South Africa ku xikombiso vana lava ve le Zimbabwe a ni loko va lava ku bebula va ta haleni leswi swi vulaka ku va ni makaka mo karhi hambi u nga ri birth certificate komba ku u bebuleriwe laha se swi komba ku va na lunghelo ra ku endla swo karhi ku fana na yena Chidima a nga bebuleriwa kwala. kahle mun'wana tiko leri ku ya hi vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi vula sweswo ku n'wana a ta bebulela kwala i ta va na lunghelo ro endla swilo kwala a teka mali a yisa kaya. sweswo swo teka mali a ni tivisisi mara vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi vula tani byi ri munhu un'wana na un'wana la tiko leri ra munhu un'wana na un'wana la nga ka rona a nga ka rona a nga ka rona mara sweswiwani why se ku fanele ku riliwa ku a nga belongi la South Africa hi mhaka ya ku vatswari va yena va ri vambirhi a hi valaha se leswi ni nyikaka xikombiso vana lava va taka va ta bebulela lava le Zimbabwe a ni va ta va ta bebulela ku va swi ta ka bebuleka va beburiwa kwala va va ni maphephanyana ma kwala se i vana va kwala va na lunghelo ra kwala va endla swilo kwala
vatswari va vona va kha va nga belongi koho. Hi leswi swi vulaka swona. Loko ku pfumeleriwa leswi swi nga ku vana lava nga bebuleriwa la South Africa va ri va le matikweni ma le handle se vo to tikumela na 500 hambi 550 hi swo mbula so ku ta va ka byantlana se va ta nghenelela swilo hinkwaswo hikuva va ta va vonile loyi a pfumeleriwile. so vula ku hi fanele lava va ndhawu le xikaya kahle va ta hlamula ku kahle vo va ri yini tanihi ndzawulo va ri milawu yi ri yini hi ndlela leyi hi vo va nga hi pfunaka. Hi mhaka ku phela loko swi ku pfumeleriwa loyi va tele ngopfu vana va nga bebuleriwa va le Mozambique na va le Zimbabwe, Malawi, matiko ma hina ma-Afrika. Mara lexi salaka loko ku pfumeleriwa loyi na lava va ta va na leswi va nga ta swi endla va nga ta swi nghenelela swi fanele swi pasisiwa hikuva swilo swi ta swi pasisiwile. Mara swi sungule hi yena hambi swi ri tani ma n'wi tsundzuka nkulukumba wa Mzimba swinene a tlangela rugby ya Afrika-Dzonga Springbok va ku i sweswi retireile very mando the beast Mtawarira wa le Zimbabwe na yena i tswaleriwe kona kulele kona loko a dyondza sweswi swa tiprimary va suka va ta haleni Afrika-Dzonga. Se tlangile rugby ya hina loko a kha tlanga la Ellis Park a ku hle ku duma ku beast so a swi sunguli a swi sunguli mara a swi nandzihi swona ama n'wi jelezela ku impama sweswi a swa ha nandzihi swi nga loko ku swi nandzihini ka lowa wa rugby sweswiwani hi mhaka nga ku na madzanadzana lama voniwaka hayi swa tikanyana ku nga u hi tekela yona ne vula so ama n'wi jelezela a nga se wina no wina n'wana wa vanhu ka jelezi amivo loko a nga ri jelezi ku nga ri na mali a nga ta za andliwa chumu a nga ta lavisisiwa chumu a to ti endlela a ti humela ti fambela ti yela kaya se hi ku na mali hi sweswo bye bye sesi wa mina ene xin'wana xi hluphaku laha i ku ma vona lava ku nga ha vulavuriwiki hi vona hambi vo wina ku ve himpela a va ta wina a va nge he langutiwi ku va winini ku ta khwa a swo boha ku wina vona ni luya ma swi twisisa mara loko ku wina yena a swo boha ku wina yena ni se ku vulavuliwe se swi onheni na a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani empfukeli papa mjani a khensa a nga ta vulavula leyiwani ya wa ntombi leyiwani wo saseka wa khadi hi xina loyi ya bosete loko ku ri sesi lava va nga nghena va kha va vulavula ku papa yena ve ri va ti hi 2010 ende ku ve hi ku yena u na 23 years se leswi ni nga swi twisiseki i ku yena papa yena vo fika va n'wi kuma kwala kumbe xani njhani bosete a swi le ku hlanganeni swi leswiwani ma swi vona se a swa ha hlangana hi ku lelero mhani wa ka hi vona na vona a va ta va fika va vulavula na yena u le ku tirhiseni ka xivongo xa ka adexina xa ko papa yena njhani kumbe xani va ti na yena va ri vambirhi hi 2010 a nga velekeliwangi lawani leswiwani bosete swo lana home affairs leswi kambe hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka lela swilo leswi a ri no nghena wa Miss South Africa swi hela swona na switwa bosete swo saseka na hina switwa mara swi na nkoka ku va ku karhi wun'wanyana ku inspariwa vanhu va lava nga bebuli va nga velekeliwa kwala loko a ya velekeliwa kwala na swi twisisa mara loko ku ve hi ku voyota na yena a fika va ka lawani bosete a swi le khomaneni tsala lava a nga ku lweni na vona ni xoku i titangha ta yena va lava nga velekeliwa kwala ka South Africa mi nga vileli hi mina mara mi ri yini se loko xi te tani se mi vula ku yini ku a nga ha ngheni a susiwa ya mina ni yima na swona ka susiwa ho yimela ku twa interview yaleya va ngete ta va kona na madyambu hi vo 7 hi ku va hlamulana ku yini a swi le ku fambelani 23 years plus 14 years leyi va nga yi tshama la South Africa a swi le ku hlanganeni boss nyametweni botome so a mi ri lavo nga xilaluki ka ha tsandza karhi khensile xilaluki a hi ugimeti kwala nongonoko lowu hayi na mi vona ku matswa mani kambe a hi ugimeteni kwala ai mativa nongonoko lowu yini a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebola a hi hlangane nakambe na nongonoko lowu fanaka mundzuku twana ku mindzuku hi ku tisela wo hi ri kwihi hi swi toloverile ku hi ravuntlhanu hi va hi ri Giyani kambe mindzuku hi ta va hi nga ri Giyani hi ta mi tisela wona hi ri a Jack Boots Hall la a khona Thabo Mbeki na church hi laha hi nga ta va hi ri kona
hi mitisela nongonoko walowo wa Africa wa vulavula hi ri koho hi ndlela yeleyo seke ni nga kayeli nongonoko walowo ta mitisela wona hi ndlela agiyani ta va hi ri koho hi musumbunuko kambe minduku hi mihacela wona hi ri la Polokwane humelerisiwe cinani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebola mchangano fikini ni vone na Hope a ri kwala hi va nga ta va kha vona ku midzumba njhani nhlekani lowu sweswiwani a hi tweni kumanga misava lava hi nga tshembisiwa wona hi vongi n'wamungwanati Maluleke leswi ni nga hlwela ku ya ka yena sweswiwani moni hatlisa a ya hlaya mahungu ya awara ya 2 ehenhla ka nhloko ya vongi.